Schwab angin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Tap kerteng komba aksan ngut ki kertong na East Khasi Hills minta kasmi ke South tarik urempang hajar pula, ki bekentop ya hendrio ki kertong na MPP, Shipho ki kertong na VPP, sangut ki kertong ke TMC, arngut ki kertong ke Congress, arngut ki kertong ke UDP, bat uwe kertong ke HSPDP. Thank you. 삼냄새나. 슬퍼. 맛있대. 아삽. 네. 얘는 내 먹. 네. Này mỏ, em không từ. Oh, finish. Yang ni belum udah. Dah. Bye. Mỏ. Dah. Let's bye bye. Panang soto susu. Ya ka thong ka nongrim ka chini. Ka
kapangilami khamtam e timbangan kepatin pertama. Badan hadu kan lu so skema. Bakinya kun percaya ki aru ki haspa. Kadang-kadang tu kata apa sini, kalau boleh kata, bor besar, Trikam. Ngarem tan hiyo pun ribu. Ka election ada. Oke jingram ko jinga ka din mar bang khlan pala. Te baru banang ba haru kanu ngas scam. Jingple jumut ko jinga kamde kata ka isa amda kuslai than ki opponent. Jingple jumut ko jinga nadu kasi bangkong hi kalong ban kursu thu ba ba. Kumba kalong mentahi kamde tang hanong krem constituency. Don ke jing sotu ke ju pai ba hakeleng keri. Kabangai PE hi nimba kilat hai kubor. Nimba ki jingken tho di bobon bagi pai ba kini kisni ki sedang ban sotu. Ya rukom menjit di ginong elam. Ya kan nongrim bagin pensiun nongrim. Ya ngambi bagi pisah kan wan hakmat akan ini kinti. Tidak ada yang menang, menini ina kaliang potong ke NPP mau, bah dia omeli beri muka, bah benang dia omeli muka mahati. Ulakam apa mahati orang kan development ke bah, bon bah, kan bah potong jong tipar berdapat keteng menen, napa mahati hi uang bah kan mahati kalau bahasa adien. Dah pilih kumno halau kan dia jingkran tahu, potong banyak kan percaya kita. Ingat Hindu dan kamsi uban batai namar ba moh kurtong ubaile na po mauti kumbala kren do kurtong banile na nong kren kidisi tilada nagaju kayeng kami ar kasur do pai ba sothu kumbala sha anu dan kamban patai ngatre ki breu hagani ka constituency khamtam kimdi ki babet jadi ki start ngila pen pau ya kata bun senam ngila pen I bungi de kaweni ki syarak jungka Meghalaya but let's say jungka north east te ni minta ki breu ki besar constituency minta ni hidan tak kamram kan ban pen I daki kamro daga ba tap vote daga ba tap no digi ba mai hangta ngila sha ban sak bin sha ki pat ba sha ka pathai bang ni degi breu ki ba la ban perkhat ko mai lada nia kran nia kata jing sha ngang la presang kat bala ban pen sha ki ngila ban pen ba nama kum ngong phide ki bun bhagi jiduna ngai I bakum ka kamai kaji kare kawai tengah kran ni ki samla ngong pe paralog minta lada kini ki bedon hakbor ki lala ban le ki lala naru menchua bale bikin bu sebut din dan bu sebut teng kam ndai kim le ta tengah ong ki smob haji ngi ki bala don experience kan kalian ni bala teri sebar ni la le se ban wanda ki sap ki pong ki batmai kuno ban pin imbyang ya ka yo kot ya ka kamai kaji ya ka yo hat kumu wemele wala sakri satslam wala teri bahaba paiba adon senda ajo ki paiba kamtam ki baduk ki bakado tekum ta I pada cekam ke jama jingkala ko pasal kursi kawan sibun ko ke pa tekum ta ki paiba ki agi jisania jok dia sam ta sisian election nak yang baik sian ong ba ladi job pihak ban meromot yang ni dengan soal konstruksi nomor kelas ni uniki sansem belalai pidan ni monong lor kita ke kursi so yang lite arpau sansem mensua kadon hajing jot kejing pat kejing pra kejing senchadon bor kejing penihar kepun bar kejing penpat kisno gitau kubat kalap raisa adien talawan ngasan sedem menta kalap ha bar kadon kejing songsup songsan ringkat koroi kapa de kejing granjong ba isria bang bakajot talong ka babakla kay neduk bawan mangamta nadu ar hajar khat riu akabai election MDC bat arja khat pra ko mamale menta ka soyong konsi klade ke batmai kamdei su tu bari ma ko ba isria kadang kejing ko joginong songsong jong ka soyong ki ono bi ba HDR ila no karta ke adu katno sisa kata kata ne kanom kata ini vi kani gapen sisa ya kata ling bai pesatra jong u afdam arja khatra wang bai mehe jongi ila long experience tementa arhajar apulai di paratra jong ba HDR di ong bau blay blocker kui I arf santli kisnam bak ba rajin menta karta kam longsu ide ben song dan bromno de ngayo I bak kan tu ya ba HDR kan bhai I ben pen bet suai ka yeng ka sam de nga ba de kum u MLA ngan senchar ka constituency kalau di
Kadon kan ikaw jika orang boy bak perskon untuk bilang kau sembuh mikir nang pak untuk politik keras sport konstituensi. Kadon ni berpercaya kata. Kata kalau sungguh saya kipai pak jangan itu bahaya. Nomor ba kecing bong boy mana konstitusi kalau bagi pun kampalan ngap sensian ngap niat Islam negara berapa kenai kai ke ba nang atular kipai pak kalau mungkin pakai kamkan kan jam balik ke bat ne kata dan kapnya lebih tinggi yang amat kenai ai berfikir di kap di development berkaitan itu cukup bersisi. Alor kami ka civil subdivision kila kentua ang makamlang functional. Kidon ni wan ong. Nga kapag ongkong sumaha suara menteri dalek verify. Jadi kamlong functional sumaha dalek verify. Dari kumanga ong implementa di pajba jungi yang po ka civil subdivision busla. Akan cakap kinuan ye decision ki baper ki ya ke supply rumah klado nanti pada babun nanti department dan ke branches baper ke bangin sadang rak susu. Deko mau pi yang mentah himpan lah bandralu namar badang move ye ke sanction jongki branches kita baper ken deko mau pi katto ken teli nilale agaba pin ong ya ke ban le registration baper mentah ban finalize ki wholesalers nilale ante nang tai excise bat ki katto ken di branches ke trikam. Waduh, alor ka jingbi jong badan masak. Ato kan kata ya kan ka election jongki kebeluan. Abi apa yang election ni, ubah apa yang berki berpersa, kamu mau baru aja kata. Mentang antara ingin don kumri unyomut kepada. Kumut abi election disebut laga jongka, kamram kepila kalau mengikwa berjong. Ndai tamanga, ndai baru aja kan ini ikwa berjong. So almost all your opponents, they have termed the performance of the MDA government as disastrous. So what do you have to say? What I would like to tell those friends who allege us that the MDA government led by NPP is disastrous, let me just tell them, it is victorious. Instead of disastrous, it is victorious. So let us wait and see. On the 2nd of March, when the vote is counted, you will see and we will prove it, and the mandate of the people in the state of Meghalaya will be in our favor. Paling jom kita di manifesto ke bangi don. Kasi nga hapan pa katkum ka pansi ka paksa pa dinga. Kay bang reality. Pat ba. Kita kita bang reality. Tam ni stay sharum ni bon kibrio ki banang mustad tam sineng 4,000 kilogram. Kasi juga bersapia ya betul. Kita di kampung niat kasi kepala saat tengah kini kisam pusam golden. Di dah cepat ba jai lat paling ni kecil. Kan yo berdep di tak besar pasal tam ne jikru kam jikru jam kena semlang. Pat ke jikher pelat harga dep yang hak kerja di penolongan. Ki hape kun percaya male bodia anut ki kursi. Ado kamu sistem makin point tahu. Ki ke jingmi hijunga kalau ba hak bidai persia injekan borok konflik ketep hak bidai buat meli mandai wei kalau bi khmat hana mutaju sama aja khatra ba la jin ba tu por kuma lai tipi ada lai bi tiket inga ngatrai lalong MDC kata tendai kan ongi kani borok kamdai ke haki kamdai hak bor jong spa dai ke hak bor jong ipat ba nak ipat ba kumbat lawan hi sanga maki hi pelong inga bahkan ikun yang kelihatan MDC apakah saya jawab sendiri buat mentah penyelia ikan beli kadai kabor juga pai ba markani ketika bon juki